Srangsalo Khowai Zonal Chairman Bisu Debormani Twidulmung bai Purba Behelabari Amchani Sakhamya Jochendra Debormano Chubachu Khlailaikha Tipra Motha ni adongro Manjaka Behelabari ADC Village ni Chairman Lila Mohan Deborma Block Committee ni Ojamarokno Khowai Tipra Motha ni kubun Ojamaro Salkolokma Jora Romai Sakhamya ni bagai Thoyamo Khlaijak tongmani Asrambari constituency ni Purba Behelabari Amchani Jochendra Deborma Mungoi Kroksa Sakra Sakhamya belai balok mani bagai bini gotna murarogo kesa angnani sengkha paithak jonani langmaro horjak basra Jochendra Deborma bono khairok jagai srangsalo Khowai Zonal ni chairman bono khairok jagai srangsalo Khowai Zonal chairman Bisu Deborma ni Twidulmung bai Purba Behelabari Amchani Sakhamya Jochendra Deborma no Chubachu Khlailaikha Tipra Motha ni adongro Chini chakrajuk masa lama sasui thangka ge এমনি চুগিয়া সময় রব চুনা বুবাগরা সামতঙ্গ যে জায়গা চুগিয়া একদম চুকসুগিয়া আরো জায়গা রব ইয়াক ফলগই যতনা থামছাকাই চুং হেল্প তে চুবাচু অথবা চুবাচু চুং রিলাইও সব সময় না চুং আবু শেপনাই তুং তঙ্গ বড় চুবাচু রিমান একদম নামসমা জায়গা আমতে হাইন চুং তিনি ওর ফাইস পাইকা তিনি কুইয়া Suman Debormani Nova, Quad number 2, Ama Lama Saji Tangmani Chakawa, Tungtini, Myrom, Biscuit. Khowai Zonal Chairman Bisu Deborma no Karibo, Manjaka Behelabari ADC Village ni Chairman Lila Mohan Deborma, Block Committee ni Ojamarok no Khowai Tipra Motha ni kubun Ojamaro. Khowai ni Simi Biplop ni Koktum Chini Khorang.